uhereye ku murongo wa 47, ariko twebwe tugiye kwigisha, tugiye kwerekana ibikorwa. Yesu ni wadupfiriye akatubabarizwa akarengana ku bwacu. Nimurebe akarengana yahuye nako. Tugiye kubona umwe mu bigishwa biwe 12 witwa izina rya Yuda. Uwo muntu niwe wagiye kugambanira Yesu. Aho yagiye muraza kuhabona, aranyura mu batanzi, hari imishiyo yabo baza gukora kugira ngo baze kugambanira Yesu. Iyo mishiyo murayibona mwenyine ibyo bakora, hari ibice by'ifeza bamuheza, hanyuma nyuma y'ibyo aze kuyobora igitero kigiye gufata Yesu umunsi Yesu yafashwe. Ibyo nizo bigiye gukurikira, turundi ibindi bikurikira nyuma. Sinzi yasakuje murakoze cyane. Nuko tugiye kumva tudatinze, ndashaka ko tubanguka kugira ngo tuze gutanga umwanya w'umwigisha. Tugiye kubona Yuda afite amagambo aza kuganira n'abari abatanzi, aza kugenza Yesu. Murebe ukuntu tutumva, ariko murebe ukuntu zageze twagerageje kuzerekana, mureke tubirebe. Tugiye kubona Yuda agenda. Yuda urahanguwe kugenda. Yuda agiye mu batanzi, agiye kugenza Yesu, kandi yari umwigishwa wiwe. Reka mbafashe uko yavuze. Aravuze ati se mwambiki kugira ngo mubagenzereze. Vuga wenyine mutanzi. Bizi faranga. Sawa? Uwo mwanya araza kusigabuye bano basirikare, arababwira amakuru. Uwo ndibuze gusoma nuko ariko avuga muri iki gikundi cy'abigishwa gawe hano mu wahani, ariko yagiye kugambanira Yesu. Arababwira ati nimubona uwo ndibusoma, ubone uwo mufata. Aramuhobera amusome. Muri icyo gihe azaba batanze ikiganiro. Baragiye nimurebe biza gukurikiraho. Turebe Yesu uwuhe. Urugo Yesu kera bahageze. Mureke dutege baheze Yesu mikoro twumve icyo bibuza kuvuga. Aho baramufashe. Yesu amaze kuvuga gutyo, baramusumira, baramufata, bagiye kumujana iriya mu batanzi bakuru. Bagiye baramujanye Yesu. Ndatekereza ko bagiye bamukubita, bamutera. None ashikirijwe urukiko. Mureke twumve abatanzi bakuru. Uwo muntu yigize umwana w'Imana. Yaravuze ngo yasenya urusengero iminsi 3, akagurwa ku munsi umwe. None barivuga iki? Ntibiregura na hato. Ndakurahiza imbere y'Imana, ni wowe Kristo, utubwiye niba ari wowe Kristo umwana w'Imana. Wakabime iko yasubije twoba dukora iki? Mwamubonye nta kindi gisigaye, yamaze ashishimura imyenda ye ngo dukora iki? Yamaze kwiyemeza ko nta bandi bagabo tubishatse bo kumushinja, bo kumuhamya. None rero dukora iki? Agirwa gute? Yitwe. Ariko nanone rero ufata umujane musheho. Aho hagati aho bamaze kuvuga gutyo, abigishwa baramuhana. Hari umwe mwamubona wicaye yitwa Petero. Uwo Petero amaze kuvuga ko amukorera Yesu afashwe mu rubanza kandi ntacyo yakoze, hari ibintu batanga kumubaza.
mubona uyu nguyu yaje gusa n'abigishwa ba Yesu kandi n'ingendo ye karagenda kw'abigishwa ba Yesu ayo n'ivugo yiwe arasa n'abigishwa ba Yesu Petero dore Petero nimufate Yesu mumujane Yesu nimufate Yesu mumujane kwa Pilato. umutanzi anguye ko abasirikare bamujana uyu